Assalamualaikum guys, saya Bimal dari Honda Elmina Motors. So honestly sebelum ni bila buat TikTok content memang rasa struggle gila. Tak tahu nak start macam mana, tak ada proper strategi. Kadang tu buat content pun tak konsisten, views naik turun je, engagement pun macam sendu lah. Tetapi lepas je join training TikTok content dan live strategy Coach Kayo ni, seriously memang eye opening. Saya belajar macam mana nak create content yang lebih teratur, ada hook yang power, storytelling yang buat orang nak stay sampai habis lah bila consume content kita. So Coach Kayo explain step by step, sangat clear, bagi real case study lagi. So masa training pun sangat-sangat best sebab very interactive, ada two-way communication dan sebagainya. So kalau korang tengah fikir macam mana nak grow TikTok, nak naikkan brand ataupun nak boost sales, saya recommend belajar dengan Coach Kayo dan P10X Academy.